आयुर्द्रोणसुते चिरेन्द्रशरते शत्रुक्ष इन्द्रागवे ऐश्वर्यं लौचे गति च पवने मानं च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हरधरे शत्रुक्ष कुन्तीसुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां प्रीतिस्त नारायणे पवने मानं च दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं हरधरे शत्रुक्ष कुन्तीसुते ज्ञानी विदुरे भवति भवतां प्रीतिस्त काली भद्रकाली कपालिनी रुद्राची मा शिवा धात्री सुहासोदानोस्तुते आयुर्द्रोणसुते श्रीरथते शत्रुघ्न इन्द्रागवे चस्मा निकाल्छौ अनि we should move के बाबुलाई दुध खुवाइछ नि तपाईँ फटाफट द्रोणसुते चिरेन्द्रशरते शत्रुघ्न इन्द्रागवे ऐश्वर्यं नौचे गति च पवने मानं च दुर्योधने विज्ञाने विदुरे भवति भवतां कीर्तिश्च नारायणे ल नारायणले रक्षा गर्नु छान्छन् ठुलो मान्छे हुनु